Kancelarija Poverenika pripremila je set preporuka koje sadrže uputstva o pravilnoj upotrebi jezika i njih će uskoro usvojiti vlada Kosova. One se prvenstveno odnose na Ministarstvo za infrastrukturu i Ministarstvo unutrašnjih poslova. Ukoliko se preporuke ne ispoštuju, postoje i određene sankcije. Uredba o formiranju Kancelarije Poverenika za jezike predviđa da ćemo prvo morati medijacijom da rešimo to, pa onda dajemo dodatne preporuke kao Kancelarija Poverenika i na kraju, ukoliko zaista se zakon ne primenjuje i preporuke ne sprovode, onda imamo pravo da izdamo i administrativne sankcije u vidu novčanih kazni. Biće oformljena i nova radna grupa koja će nadgledati primjenu zakona o upotrebi jezika na Kosovu. Gledati institucionalno da li se taj zakon sprovodi i uradit ćemo izveštaj koji će na neki način sagledati činjenično stanje na terenu koje ćemo prezentovati u Skupštini Kosova i nadam se na taj način uticati da se zakon o upotrebi jezika sprovede na najbolje mogući nivo. Predstavnici medija i civilnog društva smatraju da se o problematici jezika na Kosovu sve više priča, a da se situacija na ovom polju pogoršava. Najalarmantnija je, kako ističu, opšta apatija i nedostatak volje i spremnosti da se istraje u borbi za prava. Predlažu opšti konsenzus zajednice. U taj proces uključiti i nauku i naravno političare, nevladin sektor i mediji. Mediji su jako važni naravno u svemu tome, ali bez podrške i bez jednog opšteg konsenzusa ne može se uozbiljiti ta priča na očuvanju identiteta. Jer za Boga Srbi su bojažljivi da traže svoja prava jer se plaše da će to nekom zasmetati. Mislim da jednostavno moramo prekinemo sa takvom politikom, pre svega političkih predstavnika, ljudi u civilnom sektoru, predstavnika medija i celokupnog društva. Mislim da moramo biti mnogo glasniji u svojim zahtevima. Konferencija na temu Izazovi i problemi u sprovođenju zakona o upotrebi jezika na Kosovu organizovana je od strane Kosovsko-strateško-akcione mreže, a održana je u prostorijama Kulturno-informativnog centra Evropske unije u Prištini.